Mimwa kwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV anawushi. So when your first time bomodia subscribe me notification so keke no send a video bia ye di betumuno abusia wonso sabekan wonye bia sho me dasi bebre abusia for Chini Jonas grass in Kwa. The system is working 24/7. Wobo abaso na why ana Chini Jonas wobo na baso adua safo Sarah adua safo ana bushanfo Chini Jonas wobo na baso so wobo na baso ankasa waya die se upon all the us abushan enu ma na etia no sene onu ani nua abushanfo oma ye jae trogu ni so ase nyinya me ne be mu a aka adua safo oto a papa e wa samando esunyame adum ti no abushanfo o survive ye watumi abeden watumi abaye ye sane injunction ani nua no koye den ekogi beto so nenso o se Ghana mra enye den enye juma because ono adua safo no wono so the injunction ekoto akofna so ewo mra na akofna epese ye den ye suani inte ono ene ye den edi o papa die no bushafo ye the injunction eto ne so akofna bu so honum na adua safo ko ya ye koto tu ni tu no na se wo dia mesumi baba ye me papa ye a wo so the injunction abeden abeto so wo me the injunction ebeto so no Ghana mra anye den anya wo hwe uma ye tutu ogu me so Ghana mra anye wo hwe a wo ye den woni nam honom na mesumi be ye a mo se den injunction ebushafo onu abosara aduasafo ebu bibia so eye ye no me ye ni bae obia anye den entumi anye de hwe enu na Chini Jonas se wo ye den wo bona baso ebushia ensamni doso timudie mo me bonwa video no. Yo, me ba Ajuasafo is winning. Ajuasafo, God bless you. Ajuasafo, you are the woman king. Ajuasafo, you are the most powerful female in Ghana right now. I'm Ghana, you know, me BMW, me luxury BMW na pam. Of course, you know what it is. So, that's why I share what happen. What share no plan. Ajuasafo, you are the woman king. I love me my Ajuasafo. Akofna wa usu waji wani so. Akofna wa usu waji wani so. Kwa siya. Mikachile use asuko noma. Bre unwasi yo. Bre unwasi. Na NDC fuwaja jisini ntime mwao. Wadi asiye. Well, number one. Watu tutu kwa Ajuasafo. Uye criminal. Omanchi wanchi ese. Ube timia kostop weye. Mikachile use abrantiye. Day one makabia mausa o papa una wo project usa enunti oni wiase mapa bia ni wiase anemba panyini no enu ne take in charge of bibia enunti na unuanom nyina di Ajuasafo achi wonko awada no devil ena chimi so ahwanim guase ena unti u jimi nti papa wu ye wanti ayi ase o papa want me and see ayase because we kwasia homaso we kwasia ube hu ase Ajuasafo aja so na frinsem na ube ye mobosin obi a Ghana o papa awo owo Ajuasafo na atwe wako school saa ama wanyini from day one me hwe papa ni TV na wonka ho oni Ajuasafo na ye TV omu fridge omu cars omu ye bibia 2017 na papa iso nsaba se me ba ketua wawie JSS nie what I say ena ye de ubedi akire wo na wo ye ketua wo to so last born se wo to so 6 so 5 akura kiti wo nuanu mema mpanifuo ukai hu se ujimi a ombeji bibia de amomo wo jimia na trimuda kankan papa ni wiase bi tiesi papa ni Ajuasafo ono na papa ni bibia kura no jimi enti bro won asidi na chi na ofa bibi sha onsa osiwa jimi a oh master TV video manya koi of course every na when I'm in Michelle baby I so tie na every na glass and kwan yo I'm recording a video right now, so I'll call you back, okay? I'm sorry, I'm recording a video. I'll call you. Yeah, all right.
sorry, Abrofone Hamadri, but this time many me jubilate Ajua Safo. Ajua Safo is my sweetheart right now at the moment. What do you say? My friend is saying me because every name was survival 50 bullet, and so that's what I say. Yanko Podono. Ajua Safo, me feel keke. Hi! This is Obiango Baba to say Ajua Safo wate. Obiango Baba. Akofuna wa Jimmy me tufo fire. Nkanye nie obi a Akufo-Addo the whole mine party e friend MPP Ajua Safo control am say remote na wo ho kankan a wo nye obi a the whole Akufo-Addo timi pa che o sa na Ajua Safo private jet air radio Ajua Safo ntina movement na parliament keke no tu ya chese ye pa na cho eno kra no oba betina waji $120,000 o eno kra no a cho pa o ma Tedi Amichiro no. Now who can ube control any power. The whole president of Ghana, Ekrano, Ajua Safo yen saying, O chinchim ni say remote. Now me catch you as a brown was in any panani ni deal and fat. Me catch you the first Ajua Safo no who is a nini ano on Peso Bejanim Guasiama Busianity or Crocrowa and Chese Obetimino or free me kawen in Archel. So what you say? O control Canada Japan ono ni baby mama ni Ajua Safo ana Ajua Safo si baby o ma Kennedy wini amba o be support Bawumia e ba ni ekowie sei Bawumia na wini ye enti sai ni power akesefo okra no o deal with omo heavy duty now kwase ampanyini onya nia kama sei enia ba wako school abrochire ne nkwa na nyina kantanka akofena kwasi ampanyini se onima o papa de Ajua Safo ko school America UK wabobo degree bi a law bi school bi onim emre bi o wiase bi onim nti wo ye court sem no dwo mama mo nimra o wo jimi eso dwan no o mu nimra what I say NDC fo nimra nti no mo dada o no mo ji usika di ese edi njanhia to aye no so eye beans Omuni mra komu form kwasia enkoma John Mahama nyi chief justice edi because emre bia ni wiase a ema president power emaniti etimi yi chief justice edi what I say the only person obetimi abu aten e wo man bia ma e democracy no eye judge ya ntini e from atemu ani John Mahama a politician omu aten omu obi aten ba ndisi fo na jimini nti what I say tudo ho ba mo na omu dada oji usika kakra na aka ni dia obeye mobo. What I say because Momuni Mama Mujimi no Mujimi Okronum. And intina Attorney General Kramayano. What in a Honkan bet now? Say, oh, he's a Saudi John Mahama. Chief Justice in 10 years term. Nini Charles the same way I Odo pay your Chief Justice said, you know. Baumianso by MPP force your Munsu the Umpebe. Simple may and this Chief Justice Kwasi and Penny now Mundina Banadi no Munsuachi Chimunina Kogum. Uma yi mujaji sini nyina di simple sem na mkira mu enso first mu amekira mu Jimmy we a enka etise krom ha Trump say o judge si punishing da bia because wa de ne pe ko deport obi o de ne pe asisi obi wa dey say because president ne power ni nuru ho enya sa senka o Jimmy o ma yemo atse Ghana nka Trump de abufu akoyi judge sini nyina di e de ono nkofu akogu oba ha no mra no democracy no president ni potimi na di ni ministers nko asa sa na Ghana nyina nkete ba John Mahama yakwasia oni mama monti o de ne party free judiciary executive wa judiciary akọ suspend chief justice e de NDC ni aboa na akotena eni nti om de om kan se om ye lord abase 10 years term because om nim say MPP ba ya ombe NDC for judges ni nyina di do ma hene mu nyina be yi o ma di because John Mahama na so ma be guo eni nti na mra nya adwuma o Ghana no because politician no enete court wonti politician nya problem no nti Ajua Safo nim say judge bi ani Ghana ho nti wo de ne ko no omma court njanhia NDC judge na oti wono onya judge o politician na John Mahama Jimmy fo kuku na betena ho nti odwan ti yemiye eni nti na 2 minutes bi ahwe ni a check TikTok ni de ne ko because court bi ani Ghana o politician na ebu o man no what I say nya say judge wo ho politician den intimate fan penche TikTok ni edu atema your friend freedom of expression ye nche no emre bia ni ho ai ma ho kwan me eche no because emra no ebi ni Ghana ho John Mahama compromise system no
enu ntina ba omi abeka nyansa kire omo na no o se se musi obi adi matema mo fa me magina adakam na me ni nipa no yenye na yen provide evidence towards the judge na judge nche say okay based on evidence we nipa ni ko prison nya John Mahama se mo fa ni kotum ebi ni wi ase on TV dan ti munya no ma mo fa ni di mfra mo boni amudi because a crime man panyini nya eji obi ontime fa pen kwachi obi nya emfa ni kotu prison abra wo man lawyer nya na hweti said yom de camera alahasa ni nyina ayo autocratic because NDC for na jimi ti wo akofna udi omachi na omu jimi wa usika na omuje aju asafo no ye lawyer wo akoko school America onim democracy di chen obi a ti akofo adokura o deal with no heavy duty na nya wo kwase empanyini wari ase ma me fa o map mrem ma me si free me of course na me blue BMW no enenam aninti na Attorney General kwase empanyini ono ne nam say hey just chief justice ni ye de ne ko 10 years ye change law no obi antimi ntuno until 10 years omo yale the same way mo ba ya mo no kankan yi na di chief justice na di so ekronfon MPP boba no mo so yi mo chief justice ya di e be support am mo yi NDC ni kwa champagne na mo na banadi no mo atimi achiche mo nso akogum mo di o matemo TikTok am nso mo kom 1 year e be chama pepepe wadi ase ti said ye mo chema MPP fo no cause John Mahama kwa champagne ni wa ko school pa onim said ye ne ye bone ekrobi e o wiase bia no ye o separation of power my minister sana judge ntimi meyi na de John Mahama nkwa ne betima yi minister di because executive judge power nuru ho tiria mecho no and as the same way na abambabe ne betimi apam obi a free parliament chamber no because also ko judge power ni ho Mahama power ni ho and power no structure of powers sana governance there ba John Mahama ejimi o end no ma biara nti o mu da no mu ji usika no adwen ye so betimi aju asafo no akọ school ni mra na do ho di NDC fo nkwase afo mu ni mra nti na so o mu de o mu pechichi nkofo rough no fa ho bo mu so o mu ni mra nka ukọ tutu na crime kese pa Ghana constitution ni kire se uchitu ko obi so I even say kan pra no wo di twa obi akodam simple ba wo ma jimi ntinya na ututu ne na mo firi no security fo a ma tutu 50 nyame ncha de na nipa bi an na akiri nya sanka nipa dodo am bekum am wo ka na akiri nya asem ketwa se ekrom fifi anka sa amre nipa am ku am nya asem ketwa nso ne mo kankan mo ne na mo why because mra bi anya adwuma enti odwan Ajo Asafo is a hero enti wo do ho bo NDC fo na mo dada oju sika se aye bi amaso ye de nyanhia to so e beans emra ye adwuma nkodo broni kranman betimi akokun lumba adada santeman nyina the whole Ghana say the lumba funa betukumase ye mie so ama me so ma mo chiriman ko ho mo chiriman se ko adaka nipa nam me be ka chirem se nipa bi anam waje ase ye sio aye naso e wa Asante region lumba nada ho ko fo frem ye ko visit lumba enti jankwase antro na utwa se lumba mnani Asante region no na no ana o msi twinjo na se di atem ne ne enka no kure ye kun ye tutu fom de ne hye wo ne garden mu nti si ya si dan yesi so nti obi a yesi no Asante region no 1 year time no ya bie funu no so olumba na ni fie ba bie mkun no de ne si ye na nti mra bi adwuma o Ghana o soja fo no mbeche odobroni na kulumba no omna gaide no police fo no mo wa hu se obi awu amani funu ada ne mienu da am yesi ebi okuma ase ne ya be si ebi on kran da impossible because mra bi anya adwuma nti obi timi ku obi akofiri nti odwan unua ba ne yesikani jimifo me say ne birthday e wa America otofie brand new $1 million no atokas agum no de amane mankwase afo tie de America no ame ye bedi na time MPP time o enti nipa ne yesikani plus o papa nya pade nyina ahye ne nsa nti unua no maka nyina di na chi o akofena jimi enti anuafo ne nyina atena sisi anto aba ombeto ama no wo no obi antoma o nyina follow no why because omu nim di on papa aka kire omu nko ana ahoma so na namfo sem asorefo na asem omu ma no omu nyina ba yie na se nti manje se o leader no kura kasa omu ntie wo na John Mahama ye o leader wa sore no omu ntie o ti dey make sure no nti if a leader give instruction and the instruction does not work it means there is no leader anywhere. I'm telling you the fact to be one that Ajo Asafo appointing in Yanam Ketwa Bako. And I knew a member or Munya so any chen
mmarima ni nyina nso anyim chen wa akofna obeyi ba kwa asori ni leader and our papa real no one state to say ya wonko a wo se nuanom mmarima no ba obi atimi leader asori na no nti bra ho ase ne yemfa asori ne ma wo si wagimi bra ho ase ne yemu a wo si wagimi akofna na me catch us every 1 minute we are buying back. Of course the system is working 24/7 me me blow BMW ni na bra ho ase ne yemfa asori ne ma wo si wagimi na de ma hini say wo no woni career o school awan kobi wona me na wo dwa wanum na me pilot kwasia wan na betumi abodua say akofuru plane a wona wo twi plane da e wo Ghana o ni nyina e ma aftok eno de rope yeto ya de rope yeto nyanwa ya na wunyini kwasia wona mo akra ketekete da ben na ko school da ben aju asafo ko school ni nkwa na nyina tetema na yan wo nyina na ko school e wa buchiri enti wodo ho be compare wunua panyini na wo ya boa obi wo 50 something ko 60 years na wo akra 20 something wo say afi na wo ya ko 30 years wo be bra ho ase no adi unua no mpanifo achi no ahomaso na meme simebo kase aye bia amaso na wo di chimi santimi ansu papa yi ase hwe ba bia unua ba no bari unua o papa no hwe ni monyam president be kura na anya sa dan bi ma dada won palace aba o ma o papa unua ba no bi esie o papa hwe palace no a chain museum a chain White House or American po na me ga just have me na what you say I just have for me did say papa no ayi enu aboka be ayi $20 million for a year we home why just every 1 minute be our sinamu and why I say before ayi enu kra no ojina nanam egu ko tade wo mantam wo nyina omo a omo kwan nyina tutu ma me kwahye mpanyini ba akọ nyaso watimi aguko tale ogomu a mpata but ajuasafu edi one day pe guko tale okronum nyina just because of so shell papa ni monyam antisika kasa now the Jimmy na mo se mama lawyer for say as abra wunim se Ghana judge bi anya adwuma wadi ase enkalumba funu odobroni asuko no matimi akofa lumba efunu akuno edi akwaji skaduro na court Ghana court nyina di soldier for ni police di omachi wadi ase ama besin ne lumba nuanum nyina hufunu ebi nsi da owiase wadi ase so abontisu ni ne pa beku obi de hye na abusianfo aba court na court no di favor abontisu ni na abusiani di anim no da ebi ni wiase enti court bi ani ho NDC fo na ejimi oman no mo se kuro no enti me kawe nyina kire o enanim guase enti still it's never too late bro hwase because who Jimmy Aduasa betimi awodame abechiwa to makato say oye former minister o Jimmy I say who say no man oye MP Jimmy kwase ampanyini